Dame i gospodo, nastavljamo i došli smo do posljednjeg panela danas. Dakle, fudbal i karakter, što ostaje poslije karijere? Neću nabrajati gdje su igrali naši gosti, vjerovatno svi znate, da ne nabrajam sve klubove, ali Niko Kranjčar, Dragi Kanatlarovski, Hari Škoro i Marko Topić su danas sa nama. Dobrodošli u Sarajevo, drago mi da vas vidim. Krenut ćemo sa Nikom, od najmlađih ćemo krenuti, nekako nam je to, a i najbliži si nam ovdje. Niko, hvala ti, tu si u Sarajevu, nakon ne znam koliko vremena, kako se osjećaš? Predivno, kako bi se osjećao. Je lijepo bilo? Naravno, još uvijek je. Još uvijek je lijepo. Jedna uspomena na tvog oca, eto, dobijena u Sarajevu. Ja opet oca pamtim po 2 gola Sarajevo 83. u finalu kupa. To sam čak i ja gledao na snimkama. Snimkama, jest. I jedan od gostiju naših koji je dao gol za Sarajevo, on se zove Mirza Kapitanović, sadašnji komentator, kad je on dao gol, rekao je Muhamed Kapitanović. Tako da je to onako zanimljivo bilo, to je davno 83. godina. Karijera brzo prođe, ili je to sve kao život? Jednostavno, karijera i onda odjednom čovjek se nađe da više ne igra i ne trči za tom loptom. Dobro, kad ti ide dobro, onda brzo prođe, a kada ti loše ide, onda presporo prolazi. Tako da, sve u svemu, meni je karijera dugo trajala, bi ja rekao. A poslije toga, da, tražiš se i mislim da je normalno da se tražimo svi. Velika većina nas ima velike posljedice nogometne karijere, barem ja tako gledam na to. Puno fizičkih traumi, a i mentalnih traumi, ja mislim. Ostanu predivne uspomene i uspjesi koje si postigao, prijateljstva koja su za cijeli život, ali isto tako se okreneš nakon zapravo 30 godina, od malena sanjaš neki život i to prestane. I mislim da je do pojedinca kako se snađe poslije u karijeri i u životu općenito i koliko prizeman može ostati. Tako da ja mogu iz svog nekog iskustva reći, ja sam, nakon što sam prestao nogomet igrati, sam rekao nikad više u nogometni svijet. Zasitio sam ga se, jednostavno nisam se više vidio u njemu, ali nakon nekog odmaka i nakon neke iskre koja se ponovno dogodila sa vremenom, sam se vratio nogometu i trenutno sam sretan u njemu. Ja uvijek kažem, mislim da je ipak tvoj put bio teži, jer ipak je tvoj otac taj teret, slavni očevi, fudbaleri, oni su teret djeca. Je, apsolutno se slažem s tim, ali isto tako je blagodat uz njega učiti i uz njega skupljati iskustvo. Tako da sve što mi se događalo u karijeri imao sam s nekim prokomentirati, ako on nije bio prisutan, bila je mama koja je s njim sve prolazila, tako svaka medalja ima 2 strane i tako i u mom slučaju bilo to da sam imao i dobro i loše to što mi je tata bio ko je bio. Sretan sam i ponosan način na koji sam se nosio sa time i zahvalan na svakom lijepom trenutku koji sam proživio u nogometnoj karijeri, a i na onom lošim trenucima nas čini onim ljudima kakvima smo danas, tako da ništa si ne zamjeram. Nije mi žao ni jedne sekunde što sam napravio u životu u nogometu, jer me dovelo tu di je i danas sam sretan tu di jesam. Dragi, često u razgovorima kažeš, mnogi me pitaju kako sam iz jednog tako malog mjesta dospio pa do Vardara, pa do Crvene zvezde, pa do španske reprezentacije, do španske lige, do reprezentacije Jugoslavije. Kako je tekao taj put? Pravo da vam kažem, to nije bilo baš tako lako i jednostavno. Treba mnogo odricanja, mnogo želje, mnogo dupli rad nego ostali koji su onako malo imali i neku privilegiju. Međutim, sve to, previše zadovoljstva, previše prijatelja, mnogo dobrih, lepih momenata tuge. I to je jedan put koji ja mislim da hodao sam ispravno, birao sam uvijek teži put da bi lakše bilo onda kad stigneš gore i da budeš malo i da tražiš malo više. Nisam te stigao odmah pitati kako se osjećaš u Sarajevu, znam da si volio da dođeš da igraš u Sarajevo i želji. Uvijek naša velika sreća u klubove gdje sam igrao, pre svega mislim na Bitolski Pelister, igrali smo jednu utakmicu, ali u Bitol protiv Sarajeva. To je bila jedna kup utakmica, jedan praznik za grada.
za tvoju, da kažem, pobjedili smo 4-1 i ja prvi put u životu da neko igrač koji igra na desnu stranu, a protiv sebe imao dva igrača koji su bili vrh. To je Pašić i Kapetanović. A ja sam igrao desni vek. I 4-1. Pa, sreća. Ali se smješka na taj rezultat i na to dobro nema problema. Međutim, Arsen, nakon što se trebao potpisati za Sarajevo, ipak se odlučio da odeš u fudbalski klub Željezničar. Kako je došlo do toga? Slušaj, na vrijeme sam se dozvao. Oprosti, jel me čujete sad? Na vrijeme sam se dozvao. Ja kad sam bio mlad, moj otac je navijao za Sarajevo. I on je mene vodio na utakmice i ja onako mlad, naivan, nezreo, zavolio sam Sarajevo. Kad sam malo postao zreliji, shvatio sam da je Željo najbolji klub u Sarajevu i da je to klub moje budućnosti. I kad sam morao da izaberem, naravno, izabrao sam Želju, pošto Željo, to je nešto drugačije. Same boje, same sve ono što nosi taj klub, Dolina Čupova, navijači, sve je to nekako drugačije. Mi više na radost. Ali mislim, sad ću reći neku stvar, malo sam se šalio, naravno, ali pošto ja sam to Bahi već rekao, ja sam stvarno navijao za Sarajevo i igrao sam za Bosnu Vističku prije nego što ću potpisati sa Želju i tražio me i Želju i Sarajevo. I bio sam na razgovoru, samo sam trebao da kažem tamo ću ili ovamo ću. Imao sam tada 19 godina. Ali u to vrijeme u Sarajevu igraju Sušić i Pašić. Praktično, ja sam igrao lijevo krilo u Bosni Vističke, tako da ja dolazim lijevo krilo Pašić, a drugi špic Sušić. Ja onda razmišljam šta ja imam tu da tražim u to vrijeme pogotovo. A u Želju su ipak bili bio je Bahtić i bio je Boško Janković, sad već pokojni, koji ipak bio stari igrač na završetku karijere i bilo je puno lakše da se ja tu uvalim da bi igrao i zbog toga sam izabrao Želju i naravno mislim da sam napravio dobar potez ili poslije je sve išlo meni onako sve lagano i uspio sam da napravim neku karijeru. Moram reći da ova 2 dana sa tobom ovdje su nas malo posjetila na ona neka vremena druženja, taj tvoj humor je ostao i danas isti. Pa dobro, znaš, Sarajevo inače kritičan grad po tom duhu, po zezanju kod nas, gdje god sjediš uvijek se neko zeza, to je praktično svugdje, pa i Bao to zna i u bilo kojem društvu uvijek je zezanje na prvom mjestu i vjerovatno je to ostalo i kod mene i tako. Dobro osjećao da. Bilo mi je prekrasno i moram da kažem stvarno, ne sad mi se svi čestitaju Bahi, stvarno je napravio veliku organizaciju jer nije lako dovesti toliko ljudi. Evo, baš gledam danas, cijeli dan je ovdje, postavlja pitanje, druži se s ljudima, treba svima da ugodi, svaki ima neke svoje prohtjeve i lične i ovako, svaka čast na organizaciji i on i njegova familija, pogotovo Amra, koja je sve kontrolisala, svaka čast. Ovo je stvarno velika organizacija i za svaku pohvalu i mislim da rijetko ko može ovako da se dobro organizuje, da ispadne ovako kako treba. Hvala ti, nadam se da ćeš mi, ako je slučajno ista dioptrija, posudite i borba naočala. Znamo se, ovo su skupe, ovo su Gianfranco Ferré. Marko, dobro je došao juče, je bilo malo problema, ali si stigao na ceremoniju. Kako se ti osjećaš u Sarajevu? Mislim, uvijek se lijepo osjećaš. Pa ja se uvijek lijepo osjećam, hvala na pozivu. Eto, nakon 14 godina i nakon toliko poziva da sam uspio i ja doći, puno godina sam ti obećavao, sljedeću, evo, ove sam godine došao, znači prelijepo organizacija, znači velika imena svjetskog nogometa, pojedince, Harisa nisam vidio, a i Haris smo se družili 97. u Cirihu kad sam igrao, kad je Muhamed Konjić bio gore i sad ljude neke vidiš nakon tolikog vremena, Aljošu Asanović prije 25 godina smo zajedno igrali u Austriji, u Beču i onda vidiš tako ljude nakon toliko godina, normalno ti je srce ovoliko. Hvala još jednom na pozivu. Nema na čemu, idemo odmah dalje. Niko, ima fudbalera, kažu Brazil, on je potom je najpoznatiji, velika zemlja, puno ljudi i onda te velike zvijezde jednostavno nakon te karijere nestanu, nisu se dovoljno ni čuvali, ni pazili u sve ostale stvari koje bi ja rekao uz neko formalno obrazovanje, možda i okolinu u kojoj su živjeli, ali zaista se dešava da je jedan ogroman broj fudbalera, nažalost, završi tamo gdje ne treba i da je to jednostavno borba za opstanak.
Jesi ti naišao na te slučajeve u Hrvatskoj ili negdje u Engleskoj ili bilo gdje, na igrače koji posle karijere nisu nastavili tamo gdje su trebali? U takve ekstreme mislim da ne. Mislim da ne mogu se sjetiti. Mislim da je puno veći problem oni koji kod djeca maštaju i sanjaju da će postati nešto, pa onda posvete se apsolutno da naprave neku nogometnu karijeru, zapostave školovanje naravno i onda nakon godinu, dvije shvate da neće biti ništa od profesionalnog nogometa i onda se traže. Takvih slučajeva ja mislim da svi imamo prijatelje s kojima smo odrastali i koji se teško nađu poslije u životu. No, slučajeve na koje ti aludiraš ne mogu reći da sam se susretao. Nažalost, poznajem ih i u Sarajevu, ovdje dosta jednostavno. Ali opet i generacije su različite. Ja se sjećam tatine generacije i u odnosu na našu generaciju nije mogla zaraditi toliki novce koliko smo mi zaradili. Tako da užasno je teško uspoređivati vremena i užasno je teško okolnosti uspoređivati. Tako da kažem, ja mogu reći za svoje generacije, neko koji je igrao na nekom vrhunskom nivou i koji je zaradio novce koje su, nažalost, puno veći igrači, ali su živjeli u krivo vrijeme, mogli samo sanjati, su se osigurali, da li su si kupili stan, 1, 2, pa mu je to već dovoljno da ima neku budućnost i investiciju. I to je to, mislim da je teško generalizirati. Tako, slažem se, apsolutno. Ovdje se inače proteže stalno da fudbal je toliko pobjegao ostalim sportovima da niko se ne može porediti. Imali smo jedan divan košarkaški panel, oni se žale, košarkaši, da je fudbal tako daleko odmakao. Šta misliš, je li to ta globalna popularnost ili jedno dobro... Apsolutno, to je jednostavno zakon potražnje i to je tako, nažalost. Nogomet se gleda toliko koliko se gleda, košarka se gleda toliko koliko se gleda. Zašto je tome tako? Opet su to teme koje, ja mislim, puno stručniji i pametniji ljudi od mene, teško da će moći odgovoriti. Činjenica je da kad se gleda gledanost i zainteresiranost za nogometom je tolika i tolika, za košarkom je tolika i tolika, za rukometom je toliko, vaterpolo je toliko. I to su činjenična stanja u kojoj ne ovisi o nama nogometašima da je to tako, nego jednostavno ljudi vole nogomet iz svojih nekih razloga, više nego košarku gledati. I zašto je to tako, ne znam ni sam objasniti. I zato postoji tolika količina novca u nogometu, jer jednostavno prodaje se. Ono što se prodaje vrlo jednostavno zarađuje i prihađa novac, tako da... Slažem se. Dragi, radio si kao trener unazad par godina. Po tebi, koja je najveća razlika između igračke karijere prije 40 godina i danas, kad pogledaš? Kad pogledaš, prvo, taj financijski moment je sad na jednom mnogo veće nivo. Ovi legendarni igrači i oni koji su tamo naše generacije mnogo više su vredili, mnogo dali za svoju državu, za svoj klub i ja lično, konkretno, nisam se mnogo dvoumio. Kad sam završio u stvari karijeru fudbalska, kad sam se vratio iz Turske, ja sam hteo da završim karijeru u Priljep, počeo sam tamo da igram, međutim, već godine nije isto igrati na prepun stadion, na Bernabeu, no, ja sam u La Corunji igrao tamo i poslije toga se vratiš odmah da glavu staviš da razmišlja ovako. Nema uslova, nema ništa, sve je to katastrofalno, pogotovo za Makedonija. I tako sam odlučio da postanem odmah trener, jer pozvali su mi iz kluba Kire Dučinovski, koji je bio trener tamo, bivši legendarni fudbaler Crvene zvezde i Vardara. On je prestao i tako su mene stavili kao VD i poslije da bi nastavio da igram. I onda došli ovi ljudi, kaže ti imaš autoritet, i počinjem i da učim, sam da se učim i da učim drugi. Težak put, mnogo odricanja, mnogo želje da uspeš, jer jedna i druga profesija su mnogo različite. Različite, ali za žalost svi mi koji smo doživjeli taj raspad Jugoslavije, jedna navika, jedna narav, učili nas poštenje, vrednost, da vrednuješ svoje učitelje, da vrednuješ trenere, profesore, da budeš primjer svakome i svako ko te ugleda, da budeš na nivou na kom treba da budeš.
I onda to je tako nastavljeno i nema šta tu previše da se kaže, zato što kad završiš karijeru, mi na neki način smo mnogo radili, mnogo trenirali i onda ideš kući i ti mora da odmaraš, pa onda se spremaš za utakmicu, pa put, pa daleko je. Ali ništa nije mučno, ništa nije teško kad to voliš, a ja sam radio ono što volim i želim i tu sam se našao sebi. I do dan danas, evo, pre par meseca prestao sam da radim, bio sam selektor U21 reprezentacije, a pre toga na 2 navrata reprezentacija Makedonije A tima, tako da skoro 11 godina bio sam selektor i radio po klubovima. Na moju sreću, isto tako, radio sam ovde u Mostar, međutim, nije to taj Veleš koga mi svi znamo, koga pamtimo po najbolje dane, po vrhunski igrače, po dobrog fudbala, po mnogo kvaliteta. Arse, igranje u Želji je bilo zaista, što kažeš, pređemo malo na ozbiljnije stvari. To je bila jedna neponovljiva generacija koja zapravo nije krunisala u samom titulu, iako je tu jedna utakmica, ja mislim, ona proti Crvene Zvezde odlučivala, ako se pobjedi, Želju je novi prvak Jugoslavije. I tu se desio taj poraz u 74. Pa vjerovatno, imala je veliki potencijal ta ekipa i u to vrijeme igrali smo prilično dobro i mislim da nam je nešto falilo. Možda je to i sreća, jer i u sportu treba sreće, ali vjerovatno nam je nešto falilo da bi napravili taj završni korak, da bi osvojili to prvenstvo koje nam je trebalo. Isto tako, ko što nam je falio taj mali korak da prođemo Videoton, od kojeg smo objektivno bili bolji. Nije problem izgubiti utakmicu od ravnopravnog protivnika ili malo boljeg, pa izgubiš, to se događa milion puta. Ali mi smo, govorim konkretno za Videoton, izgubili od ekipe od koje smo bolji. U 2 utakmice smo izgubili. Sad, da li je to samo, naravno da je nedostatak sreće, kad primiš gol 3 minute prije kraja, naravno da je sreća bitna, jer imaš rezultat u džepu. Ali smo odigrali slabo prvu utakmicu u Videotonu, tamo smo izgubili 3-1 i vjerovatno se i to odrazilo. I kažem, falila nam je ta mala stepenica. Sad, sa ove distance analizirati, nešto je tu ipak nedostajalo, je sad a kažem, ta ekipa imala stvarno veliki potencijal, prije svega zato što je imala 5-6 reprezentativaca i što svi ti igra manje više, svi su otišli u inostranstvo, Šabanađović, Mihajlović, u super klubove, Baljić, Baždarević, svi su oni napravili super karijere, otišli dalje da igraju Čurić i tako dalje. Ali eto, nešto malo je falilo. Ja mislim da se nije desilo u bivšoj velikoj Jugoslaviji da je se za jedan tim posle svog tima više navijalo nego za Želju u toj utakmici protiv. Mislim da nikad nije bila takva atmosfera i takve tenzije i da su toliko ljudi bili zainteresovani. I dan danas kad sretnem ljude negdje po Evropi, bilo gdje, uvijek se sjećaju te utakmice. To je nešto ostavilo svima. I drugo, u to vrijeme mi gdje god smo igrali, dočekivali su nas pljeskom, što je bio kad igraš, ne znam, u Nišu, u Skoplju, nas uvijek dočekivali Željo je nekako bio taj drugi tim, iza one naravno svak navija svoju ekipu, ali bili smo onako omiljeni, vjerovatno i zbog načina koji smo igrali i zbog svega toga, cijele te atmosfere koja se kreirala oko nas. Marko, ja bih rekao ti si primjer jednog igrača koji je išao stepenicu po stepenicu. Hrvatska liga, Švicarska liga, do najjače Njemačke Bundeslige. To je meni nekako uvijek primjer kako čovjek može da uspije korak po korak. Pa jo, bilo je malo obrnuto. Prvo je bila Švicarska, pošto sam otišao kao izbjeglica u Švicarsku radi rata, kao puno nas, i onda sam tamo krenio, pa povratak u Hrvatsku 97. Poslije tog Italija 2 godine i onda vrhunac karijere 4,5-5 godina Bundeslige, jer ja mislim da je to za svakog igrača ako igraš u jednoj od top 4 lige, da je to san svakog. Ja sam imao sam tu čast i sreću što sam proveo preko 4 godine gore i može se reći da je to bio
vrhunac karijere igrati u tako uređenoj državi, tako puni stadioni, znači ono što se vraćamo zašto u košarci nema toliko novaca u europskoj, pa samo pogledajte recimo Bundesliga, koliko stadiona, svaki stadion 60, 70, 80 hiljada ljudi, to je prodano svaku sezonu unaprijed, u drugoj ligi imaš 50, 60, sad je HSV imao prošlu godinu prosjek 55.000 u drugoj Bundesligi. U trećoj Bundesligi Braunschweig, Dinamo Dresden, Hansa Rostock i to on imao po 30.000. Tako je normalno kad imaš toliko ljudi dolazi, normalno da se više gleda, da je više popularniji sport i zbog tog mislim da je nogomet popularniji od košarke rad tog što puno ljudi više veći stadioni, veće recimo 10-15 hiljada koliko u košarci u dvorane staje, tako da je to jedan od razloga što je toliko popularan i što se toliko zarađuje u nogometu. Moram pitati još, nećemo govoriti direktno razloge, sada nema potrebe, ali se pokazao kao vrlo hrabar u jednom teškom vremenu za Bosnu i Hercegovinu, da si odlučio da igraš za Bosnu i Hercegovinu i tako si zaista pokazao jedno veliko i dostojanstvo i hrabrost i to ljudi ovdje cijene izuzetno. Ja sam katolik iz Bosanske Posavine koja se nalazi u Bosni i Hercegovini, ja volim svoju državu, znači tu uopće nije bilo pitanja. Tad je preko Muhameda Konjića koji 96. smo igrali zajedno, dobio sam poziv na koji sam se rado odazvao i ja mislim da je san svakog nogometaša da nosi dres svoje države. Moja država je Bosna i Hercegovina i bio sam i uvijek kažem znači da sam jedan od najponosnijih ljudi. To je to. To sam želio da naglasim zato što znamo sve tu kompletnu situaciju, ali eto možemo danas ipak se ide prema boljem, ali nešto specifično, to je nešto, ja ne znam, morat ćeš Imenića da podsjetiš. Da li je iz Dinama neko otišao u Hajduk? Prije, koliko je bilo transfer? Ne, to je bilo nezapamćeno. Taj doček i uopšte odlazak, da nas podsjetiš. Nemoj majke ti da moram opet o tome. Evo. Gdje je prekipilo? Zašto je prekipilo? Na relaciji Mamića i mene. Vrlo je jednostavno. Nisam se slagao sa njegovom vizijom i ko kapetan momčadi sam to jasno i decidirano izrekao. Stavilo me se na transfer listu, onu famoznu. Vagao sam ponude koje sam onda imao i Inat je proradio mene i odlučio otići u Hajduk. Vrlo jednostavno, mislim, pa je doček u Splitu, ali kod dijete koje samo zna jednu boju i to koji je rođen Dinamovac, kojem je tata legenda Dinama, je definitivno najteži trenutak karijere i mladog tada života, ali danas sa odmakom kada je sve prošlo, naravno da sam sretan i ponosan na to što sam učinio, tada je bila najteža odluka u životu i užasno teško psihološki se nositi sa time i zato kažem, ponosan sam da sam ostao svoj normalan tih koliko sam imao, 20 godina ili manje karijere i kažem, ne volim se vraćati na to. Svaki dan će me neko pitati o tome, ali vrlo jednostavno vjerovao sam u bolji Dinamo, u Dinamo kakvog imamo danas, ja mislim, i Dinamo je uvijek i općenito klubovi u Hrvatskoj po meni moraju biti dio ljudi koji ih voli i dio navijača, a ne da ih se uzima pod svoje i da se vlastita korist iz njih izvlači. Jednostavno sam se tome protivio tada i stajao iza svog stava. Arse, niko je mogao u Sarajevu živjeti 100%. On je naš original. Original? To se odmah vidi. Jel te? Iako je on pravi što bi mi rekli. Treba u želju da priđe. Onda čisto su plavi. Ne, dobro, interesantne su to priče, nemamo mi puno vremena, ali ja se dobro sjećam tog dočeka. Niko nije vjerovao da se može otići iz Dinama u Hajduk i to su neke hrabre stvari. Rekao sam to zbog stvari koje si rekao i sam u uvodu, da ostave traga na čovjeka i u igračkoj karijeri. Nije, gle, neću se lagati, to je neka rana, to je neka bol koja će uvijek ostati u meni. Meni su se palili lampioni ispred stana, tatu se vrijeđalo i
podjednako koji mene, na svakom stadionu koja nije bio Hajdukov me se vrijeđalo od majke moje do sestre, do ne znam koga i to je definitivno nešto, ona ružna strana nogometa i ok, zarađujemo lijepe novce da bi to trpili, ali da ne ostavlja traga, nije istina, ne mogu lagati. Promišljaš o tome kod dijete od 20 godina, ti nije svejedno, ali imaš svoj zacrtani put. Ja sam vjerovao u svoju ispravnost i tako sam je živio. Tako da definitivno i mom tati je bilo možda i 10 puta teže nego meni, jer se to dogodilo njegovom sinu, u njegovom klubu, u njegovom gradu, a bio je bespomoćan. I to u trenutku kada je imao vjerojatno i najljepše trenerske trenutke, jer je bio izbornik reprezentacije. Najveći utok sam mu očito bio ja u tom periodu, jer naravno kad se na našim prostorima pozove, misli se, odmah se spominje nepotizam i da je to povezano s tim, pa se moraš duplo više dokazati. I definitivno jedan period koji, da, lijepo da sam ga prošao i iskrvario onako pošteno, pa sada mogu sve preživjeti, ali ne želim nikom. A definitivno ne mogu i neću nikad znati kako se zaista on osjeća tada. Hvala ti puno što si podijelio sa nama. Dragi, sad si u penziji. Sad si u penziji, gotovo. Gotovo sad. Ne. Gotovo sa trenerskom karijerom. Pa ne, kak je gotovo. Ja sam sad 65 godina, još nisam u penziji. Pa još mi fali, objektivno da budem, još fali onaj adrenalin, ono uzbuđenje koje donosi utakmica, sama utakmica, iščekivanje da počne, pa ona se završi, pa koja je najvažnija? Svaka sljedeća i to ide u beskraj. Šta je s Vardarom? Kako Vardar stoji? Pa, i dole, to je jedna tema koja ne može da se opiše kratkim rečima. Sad nešto, evo isto ko vlada koja je u Srbiji, tako je dole u Makedoniji, malo pomaže Vardara da se Vardar digne na noge, ide na bolji put, ide dobro i nadam se da će i mora da se vrati na ono stare korene, gde nekad stvarno značio nešto baš u jugoslovenskom fudbalu. Ja mislim, Harce, da je jedna od najboljih utakmica bila ona Uskoka Želje. Koliko je bilo? 5-1 ili 5? 5, tako nešto. Tako, Znam da je ono, teško vam je bilo. Ima ovaj mikrofon ovdje, samo malo. Šta je bilo? Na dovoljno si glasan, jer ne znam šta će nama biti. Znam da im je bilo teško, oni nisu znali naći slačionicu. Oni su kružili posle utakmice. Niste znali vratiti. Pa ne, to je bila jedna dobra utakmica Želje. Vardar je uvijek imao dobru ekipu i izvanredne igrače. Stvarno je i Pančev, i on, i ovaj Ringov, i Savevski. To su bili stvarno sve veliki igrači i Vardar je uvijek imao dobru ekipu i uvijek je bilo teško igrati. I ovdje i u Skoplju uvijek je ono bilo, ali mi smo tada pogodio se dan ko što se može pogoditi, možeš i izgubiti i pobijediti. Meni se rekao jučer u privatnom razgovoru da te Dragi dobro istukuje. Udarao me non stop, ali nema veze, ja sam to zaboravio. Rekli su da su najjači oni, da njega moramo sad malo... Mene su marisali non stop, ali nema veze, hajde. Šalim se, nije, dobro je bilo. Spominjemo sad Niku i njegov transfer, ali nadovezim se odmah na tebe, ti si Želje otišao u Dinamo, ne znam da li on zna i Niko je mlad. Pa ovo je bio... Ja ga se sjećam. Ja ga se ne sjećam, ali slušao sam priču o njemu. On je bio mlad, da, ali stvarno je ovo hrabar potez. Ja znam kakav je antagonizam između ovoga, ja sam igrao u Dinamu, pa znam kako između Hajduka a pogotovo on i njegov otac koji su rođeni Zagrebčani, koji su legende Zagreba, da on prelazi, to je bio stvarno nije bilo jednostavno. Stvarno nije bilo jednostavno i svaka čast na tome, ali u čovjeku u životu nekad prelomi sad može ispasti ovako i onako, on je odlučio i svaka čast. To je bilo. A što se tiče mog prelaska, bilo je stvarno, ja sam super dočekan i bilo mi je super ta godina u Zagrebu, bilo mi je top. Bio si Čirin, zapravo. Pa dobro, Čiro je najviše insistirao da ja dođem, tako da je on i ranije došao ka Parisovu, dogovorio, znaš kako to tata radi. Ali mi je bila ona super godina u Zagrebu i dobro sam se osjećao, imao sam dobre sa igrače, dobro bilo, atmosfera bila odlična. Ali tu boju nisi mijenjao. Pa i to je možda bio presudni razlog. Ne znam, sljedeći ugovor je bio iz... To je greška. Dobro.
Gdje se otišli, molim sad da... Torino je Bordeaux, vidiš, ovo mene je Bordeaux, Torino. Ja Torino... Ali je svjetlija nijansa. Svjetlija nijansa. Italijanska boja, to znaš. Svjetlija nijansa. Nije bilo namjerno, sjećam se. Naravno. Ali kažem, meni je Zagreb bio stvarno to i bila mi je i super ta stepenica da bi išao negdje dalje vani, jer što je nam je bio san u to vrijeme da ideš vani, najvažnije je bilo otići vani da se uzme koji dinar. Tako da je to bilo baš dobro. Mislim, sav taj moj put je nekako išao onako sam od sebe. Kako treba. Vraću se ja kasnije malo još da želim neko su osvoj na Wembley. Marko, preokret u Bundesligi, taj novac o kome pričamo, prokleti novac, došao je na naplatu, taj trud ipak. Prvo, ti godina Energy Corpus dobro kotirao u Bundesligi. Je, pa mi smo bili mali klub, uspjeli smo 2-3 godine ostati u prvoj Bundesligi, kad smo ispali 3. sezonu, kad smo ispali, ja sam napravio transfer onda u Wolfsburg, još bolji klub sam prešao, tamo da sam, onda 2 godine sam bio tamo, malo više od 2 godine, i onda sam se preselio. Da, Wolfsburg će postati njemačkim okvirima veliki. Da, poslije tog su došli novi ljudi, novi sportski direktor, Felix Magath je preuzeo kao trener i onda su dovodili igrače našeg Misimovića, Džeku, Grafite i onda su napravili čudo su napravili, osvojili su duplu krunu i od tada Wolfsburg je postao recimo klub koji se respektira u Bundesligi. A Niko, engleska liga je za mnogi, danas smo ovdje pričali sa kolegama novinarima i slušali zanimljive priče, to su ljudi koji su proveli puno godina radeći po Engleskoj. Ta engleska liga napravila jednu revoluciju i taj odlazak u Portsmouth prvo kod Harry Redknappa, pa poslije u Tottenham, ja mislim da je to nešto otvorilo nove vidike, ja mislim, Premier liga engleska. Pa je, dobro, to vrijeme definitivno najbolji klubovi su bili svi iz Premier lige, najviše novaca se tamo vrtilo i najteže je bilo uspjeti. Zapravo ja sam imao najveću sumnju, to jest iz vanjskog svijeta da ću tamo uspjeti zbog mojih nogometnih karakteristika, to jest nekarakteristika koje sam imao. Fizički definitivno najzahtjevnija liga, ali ja mislim da svaki nogometaš koji nogomet promišlja na drugi način nađe sebi prostora i vremena tamo i tako sam imao sreće da sam imao fantastične suigrače i fantastične ekipe, da sam se vrlo brzo prilagodio na način treniranja i igranja. Ko svemu u životu u datom trenutku kad ti se pruže šansa, uz to što moraš, kako oni svi kažu, moraš biti spreman u datom trenutku iskoristiti, moraš imati sreće da te taj dan ide i onda da se to nastavlja i na tom valu jašeš dalje. Tako se i meni dogodilo da prvi put kad me stavio, prve sezone sam igrao onako malo manje nego što sam ja htio i htio sam već otići, pa mi on rekao, ok, evo ti utakmica pa da vidim kakav si. I to smo dobiš iduće 2-3, te sezone osvojimo FA Cup sa Portsmouthom i sa hrvatskom reprezentacijom dobiš Englesku 2 puta i onda odjednom ti karijera krene uzlaznom putanjom, ali kažem, faktor sreće je definitivno vrlo bitan u datom trenutku. Skroman si. Ne, tako je definitivno. Jer isto moja prva prilika u Dinamu je došla zato jer je Dinamo loše stajao financijski u tom trenutku. Riješili su se svih igrača koji su imali velike ugovore i tad su forsirali mlade igrače. Tako je, da. Jer su uzeli sve. I onda dobiš priliku, iskoristiš ili je ne iskoristiš. Nekad je sreća stvarno bitna. I tako da, Premier liga, predivna liga i predivno iskustvo. Ono što je zanimljivo, tih godina sam baš mnogo radio i hrvatsku reprezentaciju, i englesku ligu, ali jedna zanimljivost je bila, bio sam u Engleskoj, trebam da gledam Manchester United i dogovori se sa Nemanjom Vidićem da radim intervju. A oni igraju na 3 fronta. I sad polufinale kupa, i on meni kaže, vidi, intervju ide poslije, ali slučajno ako izgubimo, a on tad igraće finale s Chelseaom Lige šampiona, ako izgubimo slučajno, molim te nemoj računat na intervju. I Portsmouth pobjedi 1-0, dao je... Tako je, iz penala Musuli Muntari. On je preminuo, je li tako? Kasnije, ja mislim. Ma nije. Onda sam pogriješio, ali se sjećam dobro. I ja nisam nazvao Nemanju da mu kaže može li intervju. Mislim, da reaguješ, oni su izgubili od Portsmoutha i osvojio se taj FA Cup, pa i to je jedan dio istorije. Tottenham, kakav nam je klub, da malo približi. Odličan.
klub koji je velika povijest, naravno. Tada je bio uvijek onako 5. 6. klub. Mi smo prvi put, u prvoj mojoj sezoni smo prvi put ušli u Ligu prvaka. Predivno iskustvo, jer sam igrao sa Lukom i sa Čorlukom. U istom klubu, u istom gradu živjeli, lijepo se družili. Pletiklosa nam se pridružio i godinu dana sezonu, tako da predivna iskustva i od tada je zapravo postao opet ono što je bio svoje vremeno, ono, 80-ih, 70-ih, tako da. Dragi, iz makedonske perspektive, Arse i Marko iz naše bosansko-hercegovačke perspektive, mi smo, mislim, malo ljubomorni na hrvatsku reprezentaciju i na rezultate koje postižu. Pa i klubovi, jer Dinamo sad pobjedi Fenerbahča, mislim, koji šale, zaista je tako bilo. Nije to da je svi mi koji smo bili na ovim bivšim prostorima, kad igra bilo koji klub na evropskoj sceni, mi smo za njega. Jedino kad igramo mi, sad ja pričam za kluba Vardara, primjer kad igra protiv Dinama ili Hajduka, normalno da navijam za Var. Ovo sam mislio pozitivno. Da, pozitivno, ljubomorni, zato što ipak i oni su jedan deo bivše Jugoslavije, zajedno smo bili, zajedno igrali, zajedno se družili, nismo gledali ni ko je Hrvat, ni ko je Bošnjan, ni ko je Makedonac, ni ko je Slovenac, Crnogorac, sve je bilo to zajedno. Zvezda je postigla najveći uspeh na ovim prostorima, a igrali su 3 Makedonca, igrali su 2 Hrvata, Prosinečki, Goran Jurić, bio Šabanađević ovde. Tako da postigli smo, eto, zajedno najveći uspeh. Godinu dana ja sam ranije otišao, ali nema veze, to ostaje da jedan naš klub sa naših prostora je osvojio nešto najvrednije i najskupocenije. Tako je. I danas igraju jedni i drugi dobro. Arse, kako gledaš danas situaciju vašu regionu ovako? Spomenuo sam Dinamo zato što su oni primjeri po tim izlaznim transferima. Pa znaš šta, u svakom slučaju Hrvatska je fenomen što se tiče nogometa. Oni su zemlja sa 4 miliona stanovnika koja već zadnjih 20 godina igra na svim završenim takmičenjima, koja je bila druga na svijetu, koja je izbacila jednog Modrića koji je bio zlatna lopta, najbolji igrač na svijetu proglašen. Što imaju izuzetno dobru reprezentaciju i oni već godinama igraju ravnopravno i sa najvećim reprezentacijama svijeta, sa Njemačkom, s Brazilom, s Argentinom. Igraju ravnopravno, mogu izgubiti, mogu pobijediti, ali igraju ravnopravno. To znači da se bolje radi kod njih, da imaju dobre igrače, da je nešto drugačije. Jer nemoguće, može se jedne godine, dvije da se napravi neki rezultat. Bilo koja ekipa iz regiona, ali ne može toliki niz godina da stalno izbacuju nove igrače, znači da se dobro radi, jednostavno imaju talenta i sve im se poklopilo, ali činjenica da je stvarno imaju izuzetne rezultate. Jer ne postoji zemlja sa manje stanovnika da je napravila takav rezultat. Ako gledaš, ne postoji. Tako, Marko, šta je Bosni i Hercegovini falilo tih godina? Dobra je reprezentacija bila. Bilo je tu sjajnih igrača. Vjerovalo se da se može plasirati na evropsko i na svjetsko prvenstvo i uvijek nekako ili budu drugi, ili baraž, ili neke stvari koje nismo mogli da prevedemo. Pa ono što je Niko rekao na početku, puno sreće, mora se potrefiti, puno zvijezda mora stati u jedan red da bi se nešto desilo. Kod nas, eto, koliko godina samo smo uspjeli na jedno veliko takmičenje da otiđemo, stalno neki baraž, evo sad smo opet drugi, izgleda će opet biti baraž, tako da je teško. A što se tiče Hrvatske, ako smijem reći, polovina igrača iz Bosne i Hercegovine rodom, tako da to je uspjeh i Bosne i Hercegovine. Jeste, slažem se, ali dobro, to je sve nekako, ja bih rekao, i normalno. Ma ne. Navikli na sve to i ljudi idu nekako srcem kako oni razmišljaju i mi to moramo poštovati, ali je činjenica da je Bosna i Hercegovina ogroman rasadnik tih talenata, međutim jednostavno ne možemo da se... Organizacija je sve. Bitna je organizacija. Džaba, talent, džaba kao ne može. Nije ekipna, a i kao organizacija nikako da se napravi. Bosna ima dobru generaciju Čekov, Pjanić i ali je činjenica da nešto fali. Ja mislim da je to organizacija. Talenta ima, naravno, i drugo sve je izmiješano, i Modrić je iz Hercegovine, jel? I on tamo iz Zadra. Pa
Pa dobro, nebitno, nije sad to bitno, nego kaže, nije to bitno. Ali ušao je jedan organizovan sistem i organizovanu reprezentaciju i drugačiji i napravili su rezultat. Kod nas je bila super generacija, ovaj Džeko Pjanić, to je bila jedna odlična reprezentacija koja je mogla je sigurno mnogo više da napravi nego što je napravila. Bila i generacija Markova, Tako je, Bolić, Barvarez, Konjić, Hibić, Hasan, to je isto bila velika generacija, međutim jednostavno nije dobro rađeno, nije se poklopilo. Hrvatska je 96. u 96. kako se kaže kad ovi surfaju, sjeli su na val, taj 96. pa 98. pa 2000 i onda je to krenilo. Normalno su ulažu se treneri, razgovarali smo sinoć, mislim, ili jutros je bilo o terenima, koliko vremena Hrvatska ima bolje terene, bolje uslove, znači to se sve broji, to jest na kraju kad zbrojiš normalno što možeš očekivati. Da, ova reprezentacija, Niko, tvoja generacija koju si igrao, ja je pamtim po onom evropskom prvenstvu u Austriji i onaj nesretni poraz protiv Turske, nevjerovatan, ali ona akcija i ona utakmica protiv Njemačke u Klagenfurtu, mislim, to su utakmice, a prije toga ona utakmica na Wembleyu gdje si dao 1 gol od 3, nekako ja mislim da je igrala možda čak i najljepše. Ne znam da li će se složiti sa mnom, ali možda i najljepše. Pa, moguće. Lijepo igrala i u Portugalu, koje je to bilo 2016. možda prije svjetskog srebra. Pa zapravo tad se dogodilo ono što je zapravo bilo taman smjena neke generacije, gdje smo došli u istom trenutku, ok, ja sam već bio, ali Luka, Eduardo i ja, i Čorluka. A imali smo iskusne igrače u Braći Kovaču, u Šimuniću, u Dariju Šimiću i napadače kad imali smo prije svojega Pakera i Killera u Eduardu i Olića i jednostavno ono što ja barem gledam neke razlike i dan danas ne mislim da je toliko organizacijski koliko je taj kult reprezentacije koji je bio od te 96. to je 94. kad smo počeli igrati, to je 90. i ja mislim da je bila prva Cico, kad je Cico igrao i bio kapetan, jer jednostavno to hrvatstvo i ta identifikacija je ostala i ta želja za svojom slobodom, ja mislim da je u veliko je olakšala neki početak igranja sa strašću i sa ponosom i onda se nastavilo to dalje kroz generacije. I to je nešto što ja mislim da smo stvarno jedinstveni u svijetu, da svako ko obuče taj dres stvarno ga osjeti i stvarno ga živi. I sad, zašto je to tako, kažem, tada je bilo lako jer je bio rat, jer si živio za neovisnost, za slobodu i onda jednostavno s vremenom je to nešto što je u nama, u korijenu i jednostavno tako živimo i tako smo odgajani. Tako da... Pa ja sam jednom dao izjavu da kad hrvatski igrač stavi ruku na srce, imam osjećaj da će da poleti na terenu. Ja to mogu reći jer to osjećam svaki put kada, evo sada kad sam sa tim mladim, nove generacije koje ne znaju rat i koje ne znaju kroz priče, ti i dalje osjetiš šta to njima znači. A druga stvar da je realnost je da svi odu mladi van i tih 10 dana kad se vrate doma, kad među svoje prijatelje pričaju svoj jezik, opet je to neko zajedništvo koje je stvarno drugačije nego... Dragi, koliko god smo bili zajedno, nekako ja mislim da je ta razlika u mentalitetu presudna. Ja mislim da se Makedonci kao i Bosanci brzo razočaraju nakon jednog poraza, padnu u depresiju, nećemo se nikad plasirati i tako dalje. Ozbiljno to mislim. Pravo da vam kažem, isto oni su napravili Hrvati, stvorili su jedan kult reprezentacije. Onaj početak kada je nastao raspad Jugoslavije, kod nas u Makedoniji već jedna dobra, kvalitetna generacija je bila na izmaku, na kraju karijere. Ja, Pančev, Ilija Najdovski, pa Savevski, pa Janevski i svi drugi. Boško Đurovski, pa Milko. I onda svi bili preko 35 godina, 34, 33. I onda ovi mladi kako dolaze, liga, prvo za da crpiš igrače, za da jačaš ovo, moraš da imaš jaku ligu.
Kod nas liga je katastrofa, mnogo je slaba liga. Nema klubove koje imaju takav kvalitet da mogu da se takmiče na evropske scene. Mi ne možemo imati i stvoriti dobar tim, dobra reprezentacija samo sa našim igračima. I onda taj scouting koji se radi, da neki igrače koji su vani, da dođu da ih ubediš da igraju za svoju reprezentaciju, oni ne pričaju makedonski jezik. Ima, pošto mi smo jedna sredina, jedna kultura multietnička, ima dosta Albanaca koji isto tako ne priča makedonski. Priča albanski, priča engleski i sve to. I to sve da spojiš zajedno, to je mnogo teško. Mnogo teško i zato se stvara taj jaz, taj prostor između toga da kad svira himnu ovako sav se nežiš. Ja sam imao tu sreću, igrao sam mnogo malo, 12 utakmica za makedonsku reprezentaciju, igrao sam jedan put baš kad je Ivica Osim bio selektor, a nosio sam dres Crvene zvezde, igrao sam za Jugoslaviju, to živiš, sanjaš, to ne spavaš noćima, a ovako oni doživljavaju kao utakmicu, odigra i ide si kući, si nastavi svoj ritam, nastavi svoja igra, nastavi svoj život, pa onda kad se sakupi po 2 ili 3 meseca i onda sve to proći. Arsen, gol na Wembley je bio možda i najdraži u karijeri, a za pobjedu Jugoslavije protiv Velike Engleske. Mislim, ja ne bih želio da te korigujem, ali izgubili smo tu utakmicu. Izgubili smo 2-1. 2-1. Pa da, ispalo je dobro, znaš, ja sam dobio loptu na sredini i ja sam je povukao i nisam znao gdje ću s njom. Niko se ne otkriva. I ja je vodio, vidim, niđe nikoga i ja opalim i ona ode preko noge i ispadne super gol. Ja mislim da najbolji gol se daju slučajno. I tako je to ispalo, ali bilo je stvarno, ispalo je super. Dobro smo odigrali tu utakmicu, to je zadnja utakmica moja za reprezentaciju, a imao sam kopačke od Omjerovića golmana, to ne znaš. Mi iz hotela odemo na utakmicu, da igramo utakmicu, i ja u slačionici nemam kopačke. Ostalim u hotelu. Sad ja ne smijem da kažem Švabi, to je frkač, čuješ nemam kopačke. Ja sad šta ću Omjerović se do mene skida? Kažem ja Omjerović imaš ko, kaže ima, on je rezervni, on da, već im jedan broj. Vjerovatno taj gol ne bi ni postigao ni njegova kopačka. Vjerovatno je i to doprinilo. Ali to je istina, ne zajebavam se. To je tako bilo. I valjda kako sam ja ne znajući kuću, ja plus i ona ispade i to je tako ispalo i dobro je bilo. Hajde, puno te boli, znaš. Pa dobro, pa tako je bilo što ću. Ali znam da imaš jedan ožiljak, a to je svjetsko prvenstvo 90. Pa evo, ko što sam, pa onako, mislim, ja pokušam da budem objektivan, inače, kad pričamo o bilo čemu, i o sebi, i o drugima, i tako dalje. Ja sam mislio da ću biti među 24 igrača, zato što je moja zadnja utakmica za reprezentaciju protiv Engleske, gdje sam ja odigrao odlično, dao taj gol, i rekao ide me. Drugo, ja u tom momentu igram u Italiji, igram u Torinu, znači to je neka prednost. Drugo, to su 24 igrača, nije to da ću igrati među prvi 11, nego 4 igrača, bilo mi je nekako logika, i sve je bilo. Čak izašla moja slikica, oni Panini, ja ima moja slika kao da sam igrao, ja nisam igrao. Italijani su oštampali. Znači, mislio sam da ću biti, ali eto, nisam bio, ali bilo pa prošlo mi. Bila po medijama, posebno beogradskim, da je zapravo Švabo uzeo 10 igrača iz Sarajeva i Želje. Pa tamo napadali su njega u to vrijeme, da puno uzima iz Bosne, iz Želje, iz Sarajeva i tako dalje. Bio je napadan zato što je bio, do tada je bio običaj da je obično najviše igrača igralo iz Zvijezde i eventualno vamo Hajduk, Dinamo i to iz ovih manjih ekipa, kad govorim, nije baš igralo iz Vardara, Želje, Sarajeva, možda 1-2 maksimum. Trebalo si 3 put biti jači. Tako je. Mora se biti, jer ti centri su davali većinu reprezentativaca. Tako da smo možda po prvi put da i Želje bude u to vrijeme, ne znam, 5 nas je bilo čini. To je 10 igrača ukupno. Da, a iz Sarajeva još 3-4, to je bilo onako, javnost nije bila navikla, pa su ga malo onako napadali i vjerovatno Švabo nije mogao ni da podnese taj pritisak i to je opravdano. Jer i njemu su vjerovatno stajali nad glavom ono što pozivaš, što ne pozivaš, svaki guro svoje, ipak je bila ta velika država, bilo je stvarno puno igrača koji su objektivno mogli konkurisati da budu među 24. To nije uopšte sporno. Ali eto, ja sam mislio da ću igrati, ali eto, ne stavi me. Marko,
ostavština nakon nogometa. Šta je tvoja ostavština? Kako živiš? Si zadovoljan sa svojom karijerom? Si zadovoljan? Sad, ružno je reći koliko zaradio, ali si zadovoljan i igračkom karijerom, ali i sve što si postigao u nogometu. Pa kad igraš 15 godina na najvećem nivou, onda sigurno si nešto i zaradio, logično. Ja sam kao Niko, ja se ne vraćam nazad, da sam napravio ovo, da sam napravio ono. Jednostavno, to je išao put. Put je moj bio takav, to je negdje bilo zapisano da ide tako, prezadovoljan. Završio sam 15 godina, imam kako sam završio, živim na relaciji Basel, Krk, Orašje. 3-4 mjeseca sam na Krku, 5-6 mjeseci u Švicarskoj, malo u Bosni i eto tako. Završio sam prvu licencu, imam prvu licencu. Završio sam je više rad funkcije sportskog direktora. Bilo je puno nekih pregovora, dogovora, nije uspjelo. Život ide dalje, imam 2 djece, kćerka završila fakultet prije 2 mjeseca, 24 godine, sin završava fakultet, 22 godine, tako sa te strane živi smo, zdravi smo, hvala Bogu. Hvala ti, što si bio sa nama. Niko, ti si aktivan, najmlađi si, aktivan si, ali kad pogledaš unazad i sve ovo malo prije, baš slušam tu priču, ponovo ojača čovjek, kaže što ga ne ubije, to ga ojača. Kako vidiš period iza 20 godina i ispred? Šta ćemo uzeti najbolje od nogometa? Ajme meni, nemam pojma. Radost igranja i dalje. Najljepša igra na svijetu. To je i dan danas je igram i volim je najviše na svijetu i tu se osjećam sretno. Uspomene koje sam imao kad te sve ide, kad te lopta sluša onako kako si ti zamislio. Šta nosi budućnost? Trenutno se stvarno ispunjeno osjećam u ulozi u kojoj jesam. Mogu reći da tu nisam skroman, nego stvarno sam uvjerenja da imam šta prenijeti novim mladim generacijama i igračima u hrvatskoj reprezentaciji. Ispunjava me taj posao koji trenutno imam i ispunjava me zapravo suradnja sa novim talentima i ako jednom riječju, rečenicom ili pokretom mogu pomoći da oni uspiju u svojim snovima, meni je dovoljno to satisfakcija. Ne, mislim da Haris ne misli da je samo on dao gol na Wembley. Dobro, ja sam imao asistenciju golmana, tako da, znaš, jebi ga, on ju je gurnuo još u gol, jebi ga. Karson, je. A recimo, je li kopačka bila veća ili tuđa? Ne, stalno sam one premale, jebi ga. Uvijek su bile one manje, znaš da dobro drži, da lopta sluša bolje. Dao si gol Brazilu. I Brazilu, da, to je, posebne neke uspomene imam, tako da. Puno ti hvala što si bio sa nama. Hvala tebi što si me pozvao. Ne, svake godine smatraju se pozvani. Hvala ti puno. Dragi, nadam se da se lijepo osjećao u Sarajevu, supruga je tu, da se ona lijepo osjećala, što se mi stalno, nisi je puštao nikako sam, da je pošli baš čaršio, što? Pa lepa je baš čaršija i meni odgovara i njoj. Međutim, prvo da se zahvalim za ove izvanredno lepe trenutke i momente koje smo doživjeli ovdje zajedno, vidjeti stare prijatelje, malo neko ima kose, neko nema, neko obelelo nekome, da se vidiš ovdje, da ispričaš neke momente. Uvek zadovoljstvo je bilo dolaziti u Sarajevu kad smo igrali protiv Želje i protiv Sarajeva. Da, i Manjiku. Ne. Isto tako, mnogo smo se družili poslije utakmice. Ček se uznali bodove, ja znam, teško je napušao. Pa dobro, sad, ne mogu da se setim, to je davno bilo. I kad su dolazili oni u Skoplje, to je bila družba stvarno na terenu, pršti, ali poslije utakmice, on se vidiš, popiješ i onda to je to, zadovoljan, prezadovoljan, igrati za amatersku reprezentaciju Jugoslavije, pa igrati za reprezentaciju Jugoslavije, igrati za svoju zemlju, kad je već to propalo, biti selektor svoje zemlje skoro 12 godina, što u A-tim, što u U21, radim ono što volim, zadovoljan sam i to je to. Hvala, jedan aplauz za Dragu.
Harse, ja znam da žuriš na derbi. Kažu danas ide retro dres iz... I ja sam to čuo. I ja sam da su oštampali one prave dresove. Pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Idem da vidim, baš me interesuje. Volim. Svaki put. Kuda sam... Pa kažem, čuo sam da su oštampali neke dresove, da sad onaj retro dres koji kada smo mi igrali, koji su nosili, tako da je interesantno, idem da vidim kakva atmosfera, a nisam gledao ovo Novo Sarajevo, a ni ovaj Novi Željo, tako da mi je ono interesantno baš da vidim kako će to izgledat. Derbi je uvijek derbi, sigurno će biti onako neizvjesna utakmica. Ja sam siguran da će to biti ono frka, pa vidit ćemo kako će biti. Ali eto, idem radi atmosfere najviše. Dobro, mi ćemo polako završavati. Marko, hvala ti najljepša. Što si došao, Harse, hvala ti, dragi, hvala ti. Ništa, Niko, hvala ti, vidimo sljedeće godine ponovo. Hvala najljepša.